تماشاوان و گهدارین عزیز افدم محمود دمی و خوش بن جارك دي از لوند محمد بورما خلق کنو پارچکی نو اجپرتوکا من یاکوب ناوی حریما دیرک لیکولینک دیروکی اخنیگاری و شهرستانی دبشه که دا السر كرت ديروكا روج آواي كردستان وسياساتها تعريبي وحزام العربي كمبرع عربي از آخوي مهنك روناهي أبيت السر ايرود في خلقا مدى ازي بشيد دوا لسر حريما ديرك وك باجار وك حريم ازي بآخو من ناوي وي ديروكا وي شهرستانيا وينا از درفتا كوما مستعلي قولو دامن كانالا ويدا فيديو من بلد بن وهناك روناهي ام تافيج مسر في برتوك اخا اسفاسيا ويجيتكم وام هيفينا هندما خوش مرة درواسبكن مگو دیرک یانجی دیرکا حمکو یانجی پروژه مجد پرزدا ناوی هات عرباندن بو المالکیه دیرک دکوی هری بانیا باکر روجهلات روج آوای کردستان جهه کی استراتژیکا اجبر نزیکی سینوری د دولتی دیجین سینوری تركي وسينور عراقي او خاد روج آوادايا روج آواجي دهندري سوريا دا مگو باكوري وينا تركيا قبلتي وي عراقا روج هلاتي وي چمي فراتيا روج آواي وينا امكارن بيجن هرما ما تربسبيا او هناك جباني وجي قوتي منطقة طوريجي ياكل باكوري كردستاني او جي روج آواي وينا نزيكي جزيرة بوطايا 20 كيلومتر 12 كيلومتر دوري عن ديوريا 109 كيلومتر دوري حسجايا 8 كيلومتر دوري قامشلوا 28 كيلومتر دوري قركيليجيا 900 كيلومتر دوري شامية اف وك منطقة وك هريمة ديرك باجارا يكو بيفا جريداي ناحية چلاغا و تلكوچر و گركيلگي زيدتري 25 بلدية شهرداري الهريما ديركي هنا و دورا 307 گنجي جريداينا وك هريما ديرك ديروكو ناوي ديرك شكودي هاتيا قلق ناف جيرا هاتنا قوتن پرتوكا بيروز دا ناوي هريما ديركي هاتيا ناوي دشتا شنعار الجم سامية ناوي كرا مالا هردو جما بيت النهرين دما آرامية دا ديرك جي پارچك بو جيوغوتي مملكة بيت زبدي وقت آشوريا دا ناوي هرمي خان كلبات بو يونانيا جي او هريما ما بقشتي و ديرك پارچك جوي هرمي جيرد قوتن موزوبوتاميا وكو عربي بلاد ما بين النهرين او سروكا كي او قوتي سرورة كي يوناني هاو زينفون جيرد بجن ناو جيرد قوت ناوي في هرمي قوت قو كازر تاي كرد يعني بعربي بلاد الكرد ولاطي كردا مگو دیرکا حمکو دیریک المالکیه و نامنی دیجی جرهانا جرد بيجن دشتا حسنا و سجلات فرميدا دوتن قائم مقامية دجلة و هناك چیروکو نامنی دیجی جرهانا قوتي هركي وقت بيجي اد نخشيك دا صالة 1919 دا ضابطي فرنسي بيير كيبري دوي نخشا خدا دشتا ديرك بناوي دشتا حسنا تيني سر زمان تيني ناسكرن دبيجيش جمع دجلة روجهلات دسبيت كي حتى نزيكي چاي قرچوخ الالي قبلة وحتى نزيكي سينوري تركي افنا حمو جيرا قوتي بناوي دشتا حسنا هاتا نافكرن دوي نخشا دوليدا او نخشا مگو ضابطي فرنسي بو اذهب نخشا وينايا نخشا ناوي دشتا حسنا هريما ديركي بناوي دشتا حسنا هاتبو ناسكرن ناسك ولو بنافكر بو
مگو ناوی دیرکا حمکو دیرک جرد بجن دیرکا حمکو شکودی هاتیه جبر چه او ناف دیرکی ببوا نویاوینا وسیله حسین محمد حمکو دیلی کولینوانا هفدیتین پیرا کرن یک جی محمد رشید باوی سوپار بو ده هرکول دا بلا کر او هفدیت ناخوا هرکول کووارک بو و پشرا هوزان دیر شوی مهندس هوزان دیر شوی ویجی هفدیتن پیرا کر بو هر دو جی دوی هفدیتنه دا گوتنه وسیله نویا حمکود بیجن انو وسیله گوت از نویاوی ما 1920 از هدم دنیای بیجی ام جمالا بهلونا باوی مجمالا بهلو بو گندی ما نزیکی زیرا بوطابو بیجی الوزیکک مشکلک ده مالباطا ما ده چه بو با پیری من غیدی ها او وسیله وینه وینانا بیجی با پیری من پایا بو هاتا قبلت جزیرا بوطا هات الجم کهنیا عسکری لدیرکی کهنی که هری کevin بو لی مخابنها قوتي نمايا او كهني جبر چه بو كهنيا عسكري بيفكرن يعني كهنيا لشكري جبر لشكري فرنسي دهاتن آوا خوشبورد برن و واقو هدان بيتكر او كهني بناوي كهنيا عسكري هاتن عسكرن و ملطي ديري كي ويهرمي تمام في كهني ناس دكن جبر في كيجي يعني بيجن وسیلات گو باپیری من و دبرای خوب هفدورا پایا بون هاتن جهوی دیر که آوا کرن هنگی دیرک خربه بو تشتک تیده نبو هاتن خانه خو آوا کرن اف دیر کان نو وثیقه عثمانی هيا مهندس هوزان دیر شوید بیجه وثیقه عثمانی سال 1914 بلگه که بیجه ناوی دیر که حمکو تیده انو گریدایا ناحیه حسنه گریدایا قضاء جزرة يعني جزيرة لواء ماردين إجبر هنجي دويدا ميدا 1914 دا أف بلقاء عثماني هنجي أف هرما ديركيب تمامي جريداي بو امبراطورة عثماني بعثمانيا وجريداي بو هنجي سوري نبو وكها دولة وكنها نبو ها أو بلقاجي ها أف بلقا كا عثمانيا ناوي ديركا حمكو تيدا هاتيا نويساندن سال 1914 دا یک دیجی وقتی بلگه که دیجی هیا خراش قیده که تیدا خراش قیده که نفوسا دیر که ناوی فاطمه پیرکا اسماعیل حسین موالدی دیر که حمکو دانیا موالد دیر که حمکو اف اثبات که انو ناوی دیر که ناوی دیر که حمکو او مذکرک هبو اف کسی می نافدار الجزيرة صالة 1902 ده هلدانا حكومة فرنسيرة الشامي ناوي ديركا حمكو واجي اني وسرزمان دوي وثيقي دا ناوي كي ديش ديركي تيغوتن بيجن ديريك شكودي هاتيا دي بيجن افجي جيروكن يعني قالك كس الديريك دي بيجن انو جدريا هاتيا دوريك يعني دريد بجي دريد هاتنا ديركي جبر فيكي جي بلكي ناوي ديركي جهر دوريا هاتيا اف نيفيسكار عبد الرقيف يوسف برتوكا خودا في تاني سرزمان ناف دي جيرتي قوتن ديريك يعني دير يك يعني الدير الوحيد دير الوحيد قوتي دير تقو دير كافن اللي هبو وحيد بو او تاني بو جويكي جبوينا في هاتيا ديروك ناسي كرد بهجة احمد برتوكا خدا المدخل الى تاريخ ديريك الحديث دبيجي نافي ديريكي قوتنك سريانيا جديروني هاتيا بعربي يعني الدير الصغير يعني ديرا بچوچك اجبر بيجي ديرك كافن ديريكي هيا هيامي بهرام الخامس دا بهرام الخامس او جيك شاهين شاهي ساساني ابو دبيجي اف هرما ديريكي ومنطقه ما رجاوا حمود بن دستيوينا ويدابو بيجي صالح 1393 تيمور لنگ
او دیر خرا کر لی جارک دی سالا 1960 اف دیر هاتا آوا کرن دبیجه ناوی دیری که جوی دیری هاتیه دو دیرونه یعنی دیرا بچوک دیرا کبچوکا نویسکار کرد محمد قاسم رحمه خدای لیبی پرتوکا خدا ناوی پرتوکای دیریک مدینه فی منقار بطه دبیجه ناوی دیری که نه از نه متواف از بیجم نج دیری هاتیه جبر و گلک دیری دی گوندی دی هنا ناوی دیری پیوینا مانا وقخوا وقت دیرنا قولنگا وقت دیرنا آغی وقت دیرو کفن که الحریمه آلیانت بیجه انو نراستای نج دیری هاتیه یوسف القس سال 1957 قرارك قوتي وزاريت سوريا دا ناوي ديركي كرنا المالكية صالة 1957 دا ناوي بو المالكي هاتا عرباندن دوي بروجا هري نجد پرز دا صالة 1960 دا منطقة دجلة يعني ديرك هنگي ناوي وينا منطقة دجلة جيجرد هادا قوتن نو كاني بو تابعي هاتا قريدان بسوريا نو كا دولتا سوري گوتی دوید دمی دا نوکانه دیرک پیو هاتا گریدان و نوکا دولتا سوری بخوا آوا بو دبیجه پشتیوی دمی دا ده عائلات معلومات مسیحی گوتی اج هزخ هاتن اج اسفسي هاتن عبدي طور عابدين هاتن او جيل دیرکی بجهبون و واگونده دورا وینا مهندس هوزان دير شويجي سرناوي ديرجيش بيجي انه دريك بلكي اج تصغير هاتيا انه ديراب تشوك او جي تاكيد كده بيجي انه ديراب تشوك هاتيا بهتر يعني هنا جيت بيجن اجدهر كي هاتيا دهرك صبري محمد ما استاذ صبري محمد بيجي اجدهر كهاتيا يعني جهه كيقولوا بلند وبهتر كفرتي ده هنا اف محاضره كخد الديركي ده قوت هنا كديد بيجن اجدو هركا هاتيا يعني داشا هاتيا اف حموجي ولو چيروك نسر ناوي ديركي بس بهتري چيروكا هري ولو بسريم هود كوي ولو منطقيات ومعقوليات ده هيا اجديرا بچوك هاتيا ديرا كافن وربو يعني ديروني يعني وقتي كردي ام بچوك كان بيجن وكان بيجن داركك ديركك ديري هاتيا بهتر او فيد بيجن حتى براي ما سريان جي فينا تاكيد كان نويسكار فؤاد زادي كا او جد بيجي ناوي ديري كيش ديرا كيفن هاتيا و ديرا كا هري كيفن بو ما بس تعمل او بو انه ديركا حمكو هاتيا بكار آنين و ناوي ديركا حمكو البهتر دو وثائق رسمي دد بلغادا بناوي ديركا حمكو هاتيا بس قوتنا ديرك مناسكر حمكو مگو اج كرسانا تركي بو پشتی پایا بو هات وی برای خوانا ديرك آوا کرن الوی دری ما حتا چو سردلووانیا خوا وسیله کچاوینا نویاوینا دیروکاوی هردیتنی دا دریجایی هاتیا آخافتن و هاتیا نویساندن لی دیرک شکو هاتیا بهترش دیری هاتیا اف گوتی سر ناوی دیرک أنا أفهموجي نخشنة دولتينا ناف دولتينا يعني ناوي ديركي چلو هاتيت تيدا هاتي بكار آنين و ناوي چند گندي دورا وينا ما هفديت أف هناكو أفوينا وي كنيسا ما يكفنا أف لسر قوتي أف جي صالح دارون نصدو بينجو چارا أف جي بلگه كا يعني ناوي ديركي و هرما ديركي بچرنگي تيدا هاتيا نويساندن اف حموجي بلغنا و يگوتي لسر ملكياتن و اف خراش قيدا سورة خراش قيدا و ناوي ديركا حمكو تيدا هاتيا بكار آنين اف حموجي نخشن دولينا و هند بين افجي نخشه و افجي هنا كله ديروك سر ديركي امكان بيجن ديركا نو يكونوا آوابوي نهاكو ام بينن صالة 1940 هاتي آوا كرن
ساڵە 1923 دا فرانسیا گوندی عندی وەرێ ئەو کردبوونە جهێ مستەشاری فرانسی و جهێ هەری عسکەری بوو لەشکەری بوو. ساڵە 1928 دیرک هاتە گرێدان فەرمی سووریاوە ji ber hingî herêma dêrik hemû girêdayî bû Cizîra Bota Îmara Botanî mersûmê 1414 sala 1933 gundê dêrka Hemko bû beledî bû şaredarî û beledî tê de hata avakirin û sala 1936 bû qaymeqamî û navê wê hata guhartin bû qaymeqamiya Diclê و شیخ رضا الأیوبی یکمی بو قایم مقام بو الدیرکی و پشرا فرانسیا سکنه خوال دیرکی آوا کرن و سال 1928 دا او خطا او خیزا یعنی خطا حسن یا ترینی نقبا سوری و ترکی دا او بو گوتی حدود سینور نقبا سوری و ترکی دا جارا یکی بو جبر في كي ملطي ما بو دبش بشك ما لسر خطي وبشك ما بن خطي جفي كي ام تركي را ام كردستان تركي را ام بيجن سر خط و ام كردستان سوري را روج افار ام بيجن بن خط جوي دميوا ديرك هاتا جريدان سوريا و هاتا جريدان ومركزا ويا اساسي هرما ديركي عندي وربو پشرعید هاتا قلباندن هاتا گوهارتن جیبو دیرک و اف هریم تمامی هریما دیرک ام تفزانن یعنی ووتی وعندی ور تف هریمکا گلک سپحیبو گلک سپحیا ایلی می کوچر می بوطا اف ووتی بهنا خالد وکرن و کستراحه کی بو نقبا نابرا برياشن قالي وجاي هركولي وزوزانا اللي عندي وري بهناخد ودان وبهناخد فرحت كرن جبر وقوتي وق جهكي خشبو وق استراحة كي بجوارا اتصالح هزار ونصود السهيدة مقو اللواء الجزيرة هاتا آفاكرن سوريا دا سي أقضية ويهابون ديريك يك جواء أقضية بو مقو نافي دجلي بو ومركزاي عندي وربو ويجري داي وينا مصطفاوي بو ديروني بو ديرنا آغي صار 1930 هذا مقو عندي وري جهة قضاء دجلة هاتا قهارتن هاتا ديرك ويكو جريداي وينا ناحية ديرونا آغي بو ديرونا آغي حتى 1946 ناحية بو وختماوي مهراي بناوي وي بو وسجلاتي وي هبون لي مخابن گوهارتن برنا تلکوچر رژیما سوری او گوهارت برنا تلکوچر حتی سال 1958 ملطی ویدری خواستن منطقه مایا آلیا ملطی وی خواستن و رحمتی اسماعیلی عبدی مرعی آغا کی دوی منطقه مایا آلیا دا معروضك دا خوزنامك وزارت نافخوی وزارت داخلیه سوری را قدمان گو ام خوازن وگره دیرونا آغای وگره ناحیه یعنی هم قبول نکن وگره کیمایی الچلاغه دینن نافبرات الکوشر و دیرونا آغای دا چلاغه نافبرا وادیا بلاو گوتی نمشکلیا وگراندن اجوه که چلاغه بو ناحیه و دیرونا آغای نها بلدیه شهرداریه حتى عهد عثماني دا ناحية آلية يعني ناف نشان بو خياي بو ومهراوي هبو نهامي سورة مهراوي جي درخن وقريداي بو هنجي او هريم و اف هريما در كي تمامي قريداي بو بعثمانيا با ديرك بو وك منطقة وك هريم نویسانات حکومتی دا سال 1946 ومدير منطقة هري أول ناوينا ماجد المالكي شخد بيجن ناوي مالكي جوي ناوي هاتيا ديسيب د باجاري ولو كفنار دورا ديركي هنا أوسخينو باجاري كي هوريا نزيكي گوندي گريفرايا و باجاري إلمان أو وتي إلمان وك پایتختك هريمي بو جوي وقت آشوريا دا لسر كفركي
هاتي نویساندن او كفر هاتا ديتن الجندي بورزي ونها او كفر المتحف شامي دا انتيك خانه الشامي قوتي اف كفر تيدا بجهبوا دبيجن انه إلمان باجاركو البورزي. اف او مذكراكو ملطي ماي كرد قوتي وجهاء كرد كو قدمان دنج فرنسيارا جبو كو في هرمي تايبتي كي بدنيدا اف مقو وينا افا هي سردانيا الامان السجل المدني ديرونا اغي اف حموجي افو قوتي بلغني هناك جي هي ايمي عثمانيانا هناك جي ايمي فرنسيانا ملكيتها ديركي يعني طابواوي عردوي كينا رزقو انطون كسكي جزيرة بوطابو بابي رئيسي شارداريا ويدريبو ويد بيجي من عرض ديركي مكري مش حمكو هناك مش حمكو كري ومهناك جي اشراف كسني نافدار جزيرة بوطا ديرك ملكي وابو مجواكري نافي واجي تاني سر زمان بشرا رزقو انطون بشك عرضي خواف اي ديركي فروتا مالا عبد الغني وقسمك جي تنازل كر هكا فروت هكا تنازل كر يجي اوقافها سريان يعني نها عرضي ديركي دو بحرية كنيسينا كنيسة سريان وبحرك مالا عبد الغني وهردو بهفدور اتفقين كنيسجي ومالا عبد الغني جو انو عرض ديركي ام نافروش نكسكي غريب وبيه هفدو ام تشتكي نافروشن ووقوتي عقد اتفاق هيا وسنة سنة تعهد بها هيا افها ويناني وينانا وهنجي هاتنا بلغا كيرن اف لسر قوتي ملكيتا ديركي هرما ديرك ملطي وكينا كي ليدجي ديركا حمكو قلق ملط ليدجين نتوا كرد برانياوي نتوا كردن ملطي كردن سريان آشورينا كلدان أرمن وهنك عربي كو فيتالي هاتنا هرمي لي كردي هري قوتي كفناري كو دسبيكي و دوي هرمي دا او بجهبون سیاست مدار کرد سیامت حاجو دراسه کوي د سال 2020 دا مالپر روداو دا خريطه نقشيك فرنسي بلاف کرد تیدا اثبات کې انه کرد بهتري دوی هرمي دا هريه بهتر لیدجین کردن د روج آوا تمامی دا و دیرک پارچک روج آوا و سال 1929 هذا فرنسي وترك اتفقي لفهاتن انه افسينور داني نخبا سوري وتركي دا غور في شكل حاليين هاكو املي دجين ملطي مبود دبش بشك مال تركي وبشك مال سوري دوي نخشي دا اف نخشات صالح 1924 دا هات قوتي هاتيا بلغا كرن توثيق كرن نافي ايلن كرد عشارين كرد يهنجي كل سر عرضا خودجين منها او بلغا د ارشيفي نشتیمانی فرنسي دا قوتي هاتي بجه كرن و حافظ كرن نافي 14 ايلن كرد تينا قوتن هرما ديركي نافي سي ايلا سي عشيرة تيدا هاتي ذكراندن ميرا عشيرة ميرا و سروكي وينا نايف باشا و آباسا عشيرة آباسا اوجي ابن قوتي سروك عشيري ويناوي ولوداني بو محمود الأحمد وهرما آليا عشائر منطقة آليا ناوي عبد مرعي هاتبو نيفساندن انه سروك هرما آليا عشائر آليا مگو ملطي رسن ملطي أصيل يخويجه كردن جبر هنگی دیرک گریدای بو جزیره بوطا و جزیره بوطا امزان امارة بدرخانیه تیدا حکم تکرن اف عشائر کرد اف ایلین کرد یکل وی هرما دیرکی و رجواب تمامی همو گریدای بو هنگی وی دمی هنگی سوری نبو وقت كدولت
هەریما دێرێک ئەم کارم بکەنە دوو بەش ئەم بێژن دەشت یعنی سەهل عەرەبی و یادی بەڕی ئەv وگوتی وەک دوو بەشە دێرێک مەگۆ دەشت دەراک و هەری عەرداوێ ئەمێن هاوێنێ ئەو بەلگەیە ئەو نەخشەیە یاکو ئەرشیفێ فەڕەنسیدا مامۆستا سیامەند حاجۆ بکار ئانیە مەگۆ دەشت شکو دەست پێتکێ سینۆری ترکی دەست پێتکێ حتا کو دگەهێ نێزیکی چای قەرەچۆخ ئەڤنا دەشتا هاسنە تێ ناسکردن هاسنە ئێلەکە کووردا عەشیرەکە کووردا یەک جوا عەشائری مەی کوردیەک و جیرا بۆتادا گەلێکی خزمەت ژمیرێ بۆتارە کردنا و گەلێک مێرخاسی کردنا و مێرانی کردنا ئەv ئیمارە بۆتانیە ئەمزانە ساڵە 1961 دەست پێ کرد حتا 1847 بە دەرخانیە گەلێکی پالا خۆ دانە سەروێ عەشیرێ و ئەعتیماد سەر دەکردن عەشیرەکە مێرخاس بوو و ji ber karê wa yek û ji îmara botan ra karnê mezin dikirin ev erdawana got ji zîrê dest pê dike heta ku watê nêzîkî çaya Qereçox erdnê zîraîna erdnê gotî gelkî cihê cotiyariyê ye û Hacî Ebdilezîz Umer Ağa Mustafa ew serokê vê eşîrê bû dest pêkê ve ev herêma gotî deşt em jê dibêjin dêrek me got du beşin deşt û berî berî ji çemê Safên ji bakur dest pê dike heta digihî çiyayê Şingalê Qublet ev erda wê piçkî kêmtir e xisûbeta wê ji cotiyarî re piçekî siviktir e divê herêmê de kî beriyê de kî dieyîşîn kî lê dijîn heta niha jî bêhtir Eşîra Abasa û Koçer û Eşarê Aliya Eşîra Abasa yek ji wa eşairê herî kevne Koçer yani dora çiyayê Qereçox bêhtir an çiyayê Beroj yan çiyayê Reş yan çiyayê Mûsesane ev hemû navê çiyayê Qereçoxin bêhtir êlê me Koçer li wê derê dijîn Koçerê me Erebî em ji wan dibêjin bed û nisf rehel ew herî miletê herî kevnar di vê herêmê de koçerin yani geştê we rehlatê we ji wanê dest pê dikirin û dihatin heta çiyayê Şingalê ev hemû jî gotî cihê çîriya pozê we bûn pezxwît kirin yani ev gotî hatiye nîşandan û xuyakirin ji منطقه dêrikê herêma dêrikê heta Şingalê gotî ev hemû jî girêdayî bûn botan û girêdayî bûn êla eşarê me Koçera ve hemû jî çêre bûn ji wan re mer'a bûn memnû bû qedexe bû tiştek werê avakirin têde ji ber ji çêra wan re bû Koçerê me jî dibine du beş wek Mîr Celadet Bedirxan kovara hawar de dibêje du bendê wek hevbendê Koçera hebûn yek jê navê wî na Çoxsor e eşarê ku pê ve girêdayî kîne Mîrana Dodêra Alika Garisa Sora û Mîran serokatiya wa dikin yê beşê di du we Şilid û eşarê pê ve girêdayî Batuwa Xêrika Taya Musareşa û Kiça û Batuwa gotî serokatiya wa dikin Naif Mustafa Paşa reîsê gotî serokê Koçerê me û eşîra Mîra dewrekewiya gotî mezin hebû di herêmê de û hate girtin kete hepsê de li dêra Zorê ne ew tenê ew jî û Hecî Şêxê ketine hepsa de ji ber dewrekewa hebû ehdasna ayemê Fransiya de em ê xeleka bê de li ser wa biştexirin ji ber çi dewr leyîstin û Fransiya çi dikir û Naif sala 1966 emirê Xwedê kir û tir bawî niha li ser qehfê çiyayê Qereçoxa ew wêneyê çiyayê Qereçoxa û wêneyê wînaya em ê êne Aliya ew
دبی روش آوای و هر دو هرمی کو کلیکا دیما بحثی کرن یا کوچرا و یا آباسا دشتا حسنه و مگو منطقه کوچرا و آباسا اف آلیا دبی رو آوای و پنج گنده و هنا 20 جوانا الترکینا و یدی لروج آوانا گنده سینورینا ناوی گلکی کفنا مرکز و ناوند و دیرونا آغیا هرما که گلکی تیرا با آثار خوابشون مای خوابشون واری خواه گلک ملطلی هاتنا دیتن و گلک آشی آویلی هاتنا دیتن جمع جرح روش آوا دست بید که حتی تی جمع گری دیرا و جبانی وجی حتی گنده جیلیکا و باکر وجی حتی گهنه جای سپید ترکی و گری ایلم جید ناف دا و ام خوزان سر جای ایلم دبیجن تربا کسکی دیندار هیا ایلی رمکس گلکی گوتی نافدارا و خلق حرمت الدنيا دا و لسينوري واي قبلت قالك جاناش شرعي و نخوشي و بهبون مالا مرعي بفرنسي وقتي بشمرارا لصالح 1970 دا فرنسي حاضر بون و عبدي آغا مرعي و حاجو آغا و دهامي هادي اف حاضر بون قوتي السينور نخبا شمرا و نخبا آلیا ده هاتا دانین جبو مشاکل و آلوزی و کم ببن مالباتا مرعی او جوا عائلات کفنت في هرمی دا وقتی سروک عشیری وینا عبد مرعیا اف قوتي لسر هرما آلیا لی الدیرکی نهما اف سورتی وینایا و بلگنا لیل دیری که نهما اف ایلی ما بحثی کرن تنی دیجین مگو وقتی کو او سرخط و بنخط چی بو ملات ما بود بشک مال باکر و بشک مال روج آوا الفيديو المال قبلت يعني نوكا افكسي نجات پرست نویسکاری عرب بيجي ولا كرد اشتركي هاتنا نا كرد الجهي خوبون سر عردا خوبون لوقتي سينور هاتا دانين ملط ما دقت قالك عشاري ما إلي ما برايوا قرآمي وا بسمامي وا مانا الوي آلي جبر فيكي نابن ان ولان بيجن ولا اشتركي هاتنا جهن خوي جهن لي سينور كدنا نابرا وانا هنگي سوري تمام نبو وقت سوري في رنگي دولت نبو قالك ايل هانا الفي هرمي دجين او جي كفنن وكا هارونا عمركا دومانا عليكا بيدارا سيد دومانا ماما وجبلي وانا والمبوبورن هكام نافن مجبير كبن جبر پرانيا إلي مي كورت الفيدري تينا پیدا کرن تينا خويا کرن لیا بهتر اف گوتي إلي کو بهتري هجمارا و باشا والهرمي دجين ملطني ديجي هاتنا ديركي فيتالي هاتنا هري ما ديركي افنها مسر وا ملط وا الي مشتغني افي هري رسن وكفن يكو اول دسبيكرن الفيدي جيانا خوا دسبيكرن لي ملطني ديجي هاتنا ديركي امنها بحثا واجب كر ملطي كو هاتنا ديركي نش جهبون نرسنبون قرنه بیسته ده دسبی کاوه وقتی امزان کمکوژی خریستیان الچه بون ترکی اف گوتی هاتنا ویدری هزخی هاتن اسفسی هاتن طور عابدین هاتن چای بهین هاتن ویدی کمکوژی چه بون گوتی حکومت ترک امزانن هنگی مذابح ارمنا دا و خریستیان دا قالك قلتي جوا هاتنا كشتن قالك مال جويدي بازن هاتن هناك جيل هريما دير كي جيب جهبون قالك مال تينا ناس كرن والدير كده معروف وق مال باطا ايليا مالا عمسكي رازاي مقصو وجبلي وانا شمر جيل في هريمي نهاد جين ام تفزان ايلك عربة اصلي واش سعودية لبشتي مالا سعود دست داینه سر حکم سعودی هات نوی هریما ما
قرنی 19 دبو او جی پاز خودی پاز بون العرض گران چیرات گران بهتری گوندیوال دورات الكوشرن والوا گوندي جنوب الردن وبهتر منطقات العلو شرابين وجواله وطي وزوبع اوجي چند گوندي واهنا الفي هرمي قوتي بجهبونا اوجي فيتا لي هاتنا مغموري جي ام تفزانن هفته و شهر دا هفته و پنجا دا پشتی عرضه و هاتا غمراندن و خلقات شويدا ما بحثي كر ام مغموري طبقه و رقه و درازوري دورا 4000 مالبات بون آینه ویدی بجه کرن پروژه خویا هری نجات پرست دا رژیم سوری عرض کردستان دن و دانوانا 305 کیلومتر دریجه هیچ دیر که دست بید که حتی سری کانی و پهنبون 10 کیلومتر حتی 15 کیلومتر اف ملطی کو دیر که دا دجین و حتی ایروجی کو املط قوتی لسر آخا خویا و ملطی هری رسن ملطی کردن تماشاوان و گهدارین عزیز از گهامت داویا وی خلکی ام بیوینا کو آگاهی تیدا هاتنا گوتن دریوبن و ام تفدا ام کاربن بپاریزن ام دیرو که خوا بپاریزن حتی خلق کدن همینت خوشیده